Sada ću da igram Ballistic na Facebooku, drugu epizodu, naravno. Ako ste pogledali prvu. Ovo će biti super. Pa, kao što vidite, to što vidite. I vidite to što vidite, a što vidite ja ne znam. Što se? Ovo je overheat, bla bla bla. Otkrio sam jednu furu, gledajte. Nevidljiv sam. Sad sam nevidljiv. Otkrio sam puno tih fora. Ja. Koji sam ja tim čovječe, bože. Ne, nisam to htio, nisam htio tu pušku. Ali morat ću. Lupa mi je. Ali morat ću. Looting. Yes. 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 Oh yes. Oh ja. Šalim se. Ljudi. Kao što vidite, nema ih baš puno, ali su nas... What the fuck? Ubio mi je lika, njega se ne treba ubiti, a ne ti konjina. Jebem ti mater. Vidite ga, jesam ga. Ovako, ajmo. Evo ja, evo još jedan. To nisam bio ja, to si bio ti. Šalim se opet, ljudi. Volim se šaliti. Bacio sam im bombu. Malo predaleko. Nisu umrli. Umreće. Majke mi. Neću govoriti majke mi. Bježim. Jao, zašto uopće idem zauzimati to? Ako je meni važno samo da ubijem nekoga, a ja idem tu da to zauzimam područje, pa ne može. Meni je važno samo ubijanje, onda ću samo ubijati. Ne idem na nikako zauzimanje područja. Jej, bježi, sinko. Sinko moj, biži. Jeste. Ajde, zauzet ću ga baš. What the fuck? E pa, više neću da zauzimam pune se volom. Nema zauzimanja. Ajde, zauzet ćeš ti, onda će ovi dolaze zauzimati. I naravno, to je tako. Uvijek. Zamalo sam ubio. Ste vidjeli? Vi to? Ste vidjeli vi to? Gdje je bio? Kako tu pa nije bio tu dok sam ja gledao? Bože, Petra, ako je ovo normalno. Ja pop. Bacit ću mu vratu, pa što... Vidimo li će sada biti tu. Gdje je? Ti si moj. Zašto si se bacio?
Bože sveti. Da vidimo koliko sam ih ubija. 5, ajde, može proći. Ova će epizoda biti malo duga. Jedno, šta ja znam, ajmo pojma koliko će biti duga, vidjet ćemo. Kako hoće. Samo želim da je dobra i da imam subscribere, da imam lajkove, komentare, samo to želim. Da bude dobro. Malo nešto tu, ajmo. Da vidimo ili ima koji Hrvat, nema. Da mu pošaljem zahtjev. Šta ćete ljudi? Neću snimati dugu epizodu. Evo da ovo snimimo. Šta je sad ovo? Šta je ovo ljudi? Šta je ovo? Ajde, vidimo se, nešto mi ne želi. Vidimo se u novoj epizodi. Dženja.